Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 12 2024. Tuje mu makuru yacu yo mu Kinyarwanda yo mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sentama uri amahoro? Muri amahoro mushakamba mwaramutse neza? Yego twaramutse, umwaka nawo ndabona tugenda tutera ishoti gake gake. Yego birimo biragenda rwose, hasigaye amasaha atarenze 72. Rero bivuze ngo turimo gusohoka gake gake muri uyu mwaka twinjira mu taha. M23 ngo yatanze gasopo noneho ikomeye. Birenze gasopo. Birenze gasopo turaza kubinyuramo. Ariko birenze gasopo. Ubundi mu ndimi z'amahanga iriya bayita ultimatum. Yego. Ultimatum ni kuvuga ni iki? Ubwo ni gasopo ariko birenze gasopo. Ni gasopo y'umwitangirizwa. Reka turebere hamwe rero amakuru tugiye kuganiraho. M23 yateguje kurasa indege za FARDC mu itangazo rishya yashyize hanze. Ikindi turebera hamwe ni imirwano ikomeye ikibumba. Ariko tukiri kuri imirwano mushakamba, babagabo ngo babongeye gusubiranamo. Umva ntibibura buri gihe. Kuko hari message mbonye y'umuntu waho. Naye mu kanya mbona ibicika. Umva basubiranamo buri munsi niba bapfiki nicyo kinyobera. Ikindi rero turaza kureba ukuzura ubucuti bwa Blinken na Tshisekedi bihatsiki. Reka tudatinze rero turebe iriya nteguza ya M23 aho yateguje FARDC yihanangiriza. Yego. Bimeze bite? Ni itangazo M23 yashyize hanze ku mugoroba wo ku itariki ya 27, ubwo ni ku mugoroba w'ejo. Ivuga ko hari ibitero by'indege bikomeje kwica abaturage babo kandi ko batazakomeza kubirebera, ndetse ntibatinya kuvuga ko aho izo ndege zihagurukira ariho bagomba kujya kuzirasira, nk'uko basanganwe siroga yo kuvuga ngo aho muturasa muturutse niho tuzaza kubacecekeshereza izo mbunda. Rero ubu ibyo gucecekesha imbunda byatanze umusaruro. Ubu ikigezweho noneho ni ukubuza indege kwicara no guhaguruka. Yego. Itangazo riri hafi turinyuremo. Narifite imbere yanjye. Yego. Narifite imbere yanjye riragira riti communiqué officiel du 27 décembre 2024. Ni itangazo ryo kwa 27 kwa 12 2024. Shakamba iri tangazo sinarirereye. Ifite ingingo 3 gusa. Yego. La coordination de l'Alliance Fleuve Congo AFCM 23 informe le public de ce qui suit. Ubuhuzabikorwa bw'ihuriro Alliance Fleuve Congo AFCM 23 buramenyesha abantu bose ibikurikira. Icyambere. Yego. Baragira bati malgré des avertissements répétés adressés aux forces de la coalition du régime de Kinshasa pour qu'elles cessent leurs massacres incessants de civils et leurs attaques contre nos positions, celle-ci a intensifié les massacres brutaux de la population civile en utilisant des avions de combat et des hélicoptères opérant depuis les aéroports de Goma et de Kavumu. Nubwo
yego tutahwemye Mm. kwiyama yego ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa Mhm. kugira ngo rireke Mm. gukomeza kwica ubudasiba abaturage yego no gukomeza gutera ibirindiro byacu. Mhm. Iri huriro ryakomeje kwica rihubutse Mhm. ryica abasivile rikoresheje indege z'intambara Mm. na za kajugujugu zikora cyangwa zitera ziturutse ku bibuga by'indege cya Goma n'icya Kavumu. yego ahangaha urumva ko bavuga aho bituruka kandi ibi natwe twagiye tubitangaza mu makuru. banafite amayeri make hano wenda ntaho bavuga Kisangani, ariko ziriya ndege zijya za Rubero akenshi ziba ziturutse Kisangani. Reka tujye ku ngingo ya kabiri y'itangazo. iravuga iti l'AFC ne peut et ne restera pas passive face à de telles atrocités. Si ces menaces continuent de s'intensifier, nous n'aurons d'autre choix que de les neutraliser à la source ou qu'elles se manifestent afin de protéger la population civile. bisobanuye ngo AFC M23 ntishobora kandi ntizanihanganira ibi bitero. Ibi bitero nibikomeza kwiyongera nta yandi mahitamo tuzaba dufite uretse kubiburizamo duhereye aho bikomoka. Aho bikomoka n'aho byigaragaje kugira ngo turinde abasivili. ahangaha urumva bivuze iki Mushakamba? bivuze gutema igiti ariko ukanakirandurana n'imizi yacyo no kuyitwika ahubwo ukanayitwika, ubundi bazirasaga bazigiraga gute batavuze, noneho ubwo bavuze umenya biraza kuba bibi kurushaho. kandi nabonye ibintu nkunda kubona AFC M23 imvugo ariyo ngiro ibyo bavuze barabikora. Iyo hasohotse itangazo ubundi umwanzi abagiye kubabara. ubwo nyine baba barubiye nk'uko bikunda kuvugwa. Yego. Noneho ingingo ya gatatu ari nayo ya nyuma iravuga iti l'AFC est de plus en plus offusquée par les accusations formulées contre elle au sujet des actions commises par les FARDC. Ibi ni ukuvuga kuvuga ko AFC M23 cyane cyane itangazwa itanumva ibona nta n'ishingiro ibirego biregwa na leta kandi ikaregwa ibikorwa biba byakozwe na FARDC ntabwo ibyumva neza. Ni bya bindi by'uko FARDC babazwa n'uko M23 itari Goma ngo ishinjwe buriya bwicanyi buba mu mujyi wa Goma. Cyangwa baba barwanye umunsi barwanye noneho FARDC yakwiruka isubira inyuma ikasubira inyuma igenda igirira nabi buri muntu ihuye nawe. Winsetse ejo bundi nabonye inkuru ngo M23 ngo yibye ngo abaturage, ndavuga ndetse ko muvuga ibyo murajya guhindura na ya nkuru muri kuri TV5 Monde abaturage bivugira bati bari kudusahura batwibye batumaze.
bamwe bahungaga mu bice bya za Kitsumbiro. ukuntu bibye bageze aho biba n'ibitaro imiti bagatwara n'ibiki. Ahubwo ese ko biba inkoko, nturabona abasirikare biruka batwara inkoko ku rutugu. N'ingurube barazibanswe n'inkoko. Hari umugabo koko wari wambaye neza rwose yahinnye, atwaye ingurube kuri moto cyane rwose, ayikikiye, bari bamuhetse kuri moto nawe ayikikiye yicaye ku bibero. Iyo foto njya nyibona, bara ntibagira konje. noneho ingingo ya gatatu igakomeza ngo nous demeurons préoccupés quant aux raisons pour lesquelles nos populations sont délibérément ciblées, attaquées et tuées. Ati dutewe inkeke, dutewe impungenge nuko n'impamvu zituma abaturage bacu bicwa mu buryo bugambiriwe, bagaterwa bakanicwa. Duteye impungenge. Noneho rigasoza rigira riti notre existence est dictée par la nécessité de nous défendre. Ati kubaho kwacu gushingiye ku buryo bwo kwirinda. Ni ukuvuga kugira ngo babaho kuko birinda. Yego, ntabwo ni nka wa mugani bajya baca mu Kinyarwanda ngo harya inkoko ntibeshwa, abana b'inkoko ntibabeshwaho n'impuhwe z'agaca. Kubaho k'umushwi si kubw'impuhwe z'agaca. Si kubw'impuhwe z'agaca. Iri rero itangazo bikorewe i Bunagana kwa 27 z'ukwa 12 24, Alliance Fleuve Congo ariyo AFC. Lawrence Kanyuka. Biraba bya bindi duhora tuvuga. Yego, tutiyo FARDC iri kwigamba ngo yisubije aha. Yego, ntabwo iba yarahabahaye M23 ku buntu, si kubw'impuhwe, kubw'impuhwe ngo noneho M23 ihabohoze. Iyo ziba ari impuhwe, abayobozi bamwe tubabona i Kinshasa nabo babayeho muri Ruyenge nk'uko Tshisekedi abayeho. Rero niba abantu bafata ahantu kubw'isasu, ntabwo bapfa kuharekura gutyo nk'uko Twitter za Micombero n'abandi zivuga. Nta nubwo bakwemera ngo baterwe, ntabwo wajya kwica umuntu kandi afite uburyo bwo kwitabara. Ariko ku muvugizi wabo bacecetse. Bacecetse. Mushakamba hari n'abantu badukurikira bamwe batarabyemera. Njye nibaza ukuntu umuntu atemera ikintu kandi ukiri kukimubwira utari kuvuga ngo ntibiravugwa basi. Hari n'umbwiye ngo yibarije ngo mwene wabo ngo uri Bunagana, sinzi mwene wabo abajije niba ari Wiringoma. Kandi na Wiringoma buriya ntabwo afite igihe azabivugira. Oya, none se abari Bunagana ntitubatanga gutanga amakuru. Uko bimeze, buri wese biterwa na informa we cyangwa imboni ye. Yego, umuntu uri Bunagana uri gucuruza cyangwa uri guhinga azamenya y'ubuhinzi, azamenya y'aho kurangura, ariko ntazamenya y'urugamba cyane. Kuba turaha rero dufite imboni aho barwana, amakuru zibaye abari tunababwire ko ari ku mpande zose, ntabwo ari uruhande rumwe. Yego, ngira ngo twagiye tubivuga kenshi, twavuze urupfu rwa administrateur Colonel Are. Noneho niba baduhakanya azongera avuge. Nawe ni umunyamakuru ngaho najya imbere ya kamera nk'uko ejo bundi yari ahari.
kereke azajyaho bamujyanye bari kumugaragaza ariko uvuga ati narafashwe ibyo nigize. Sinahuye n'umugabo ndusha igisirikare. Ni byiza ko abantu bakwizera ibyo tubabwira kuko niyo mpamvu baduhisemo. Reka dukomeze ntawe twisobanuraho, nta n'uwo duhatira kwemera cyane. Burya umuntu akora ibye akabirangiza, wemera akemera, utemera akemera. Bose ntihari n'abagabo bahakanye Imana yabaremye bakarinda bihirika bakihakana. Niko duteye ku isi, bamwe baranga abandi bakemera. Mu Budage hari umugabo witwa Nietzsche wazengurutse umujyi wose avuga ngo Imana yapfuye ngo bayishyingire. Icyiza ni uko tuba twabahaye amakuru y'ukuri kandi yuzuye. Ntabwo rwose twahatira umuntu kwemera. Iri tangazo rero rya AFCM 23 ngira ngo na Thomas ngo yemera abonye inkovu zo mu biganza no mu rubavu. Barindire bazabona inkovu. Yego. Narigize n'iri tangazo rishobora kuza ari igisubizo ku byifuzo bya benshi, kuko benshi mu badukurikira yego bifuza ko iza Sarambwe zifata Goma, kandi bagiye gufata kiriya kibuga cya gucecekesha, kubuza indege guhaguruka i Goma, byaba bivuze gufatwa kwa Goma. mu babikurikira, mu babyifuza benshi uzabasanga hariya muri uriya mujyi wa Goma. Ubwo hari umuntu waho wambwiye ati sisi watatukomboa siku gani? Mwese twebwe bazatubohora ryari kuwe munsi? Yego. Ubwo rero ntabwo namubwira ngo ni ryari, ariko icyo namubwira bizaza. Yego. Byiza cyane, uko niko byifashe, ariko abantu bamenye ngo umuriro ugiye kwaka ucece, boye kwita ku bivugwa na umuriro waraye waka n'ubu barwanye, ntabwo byoroshye, haba na hehe barwanye. Umuriro rero ahubwo buriya umuriro uvumbitse ukagira ngo ntawe urimo. Hari umuriro bita umunyotwe, urawureba ukabona ni ivu gusa, ariko wawukandagiramo ugashya. Yego. Kandi wagira ngo ni ivu rihoze. Twinjire muri uyu muriro rero waramukiye Kibumba rero Kibumba hariya ubundi twari twarahise ngo ni mu kibaya cy'urupfu. Yego. Mushakamba isasu rihaba ntiriba hano. Isasu rya Kibumba ndakurahiye ngira ngo nta handi riba. Ririya sasu ndiheruka ku Mushaki. Rya sasu ubundi ni iryanya reka kubona uko ugita biragoye. Yego. Ariko ririya sasu ni isasu ryiza kandi rizakemura byinshi. Byinshi bifunze rizabifungura. Byaramutse, ariko nanone byanabanjirijwe, niba ari amayeri basigaye bakoresha simbizi. Yego. Mbere yo gutera cyangwa kwishora mu ntare barabanza bagasubiranamo. Barabanza bagasubiranamo. Yego. Reka kugira ngo wabibonye ariko message banza nayidusangije. Umuntu wari yanyandikiye. Yego. Yanyandikiye kandore nkubwire uko yanyandikiye, ariko ntabwo arazi ngo ni ibiki. Gusa naje kubibona nyuma. Kandebe mbibona.
kanze ndebe ko mbigeraho. yego. Akamesaje kagufi. Akamesaje kagufi cyane njyewe nawe nakaguhaye. Ngaka karavuga ngo silaha nzito eneo ya Nyiragongo zasikika. Imbunda ziremereye mu gace ka Nyiragongo zirimo zirumvikana. Asubuhi ya Sabato ari abavuga mu Giswahili cyabo ngo ni 28 mwezi Disemba. Barangiza bagashyiraho icyongereza Igifaransa. Itariki 28 z'ukwa 12 n'uyu munsi. Imbunda ziremereye zirimo zirumvikana hariya muri Nyiragongo. Yego. N'amasasi nzito ziko napiga muja. Amasasi aremereye arimo aravugira ahitwa kumuja. Mabombe ngambo ya muja kuko nini. N'amabombe arimo aravugirayo. Ese mu bice bya muja hari iki? Uva ko nawe yabyibazaga arabyumva ariko ntasobanukirwa ibyo ari byo. Ikigaragara rero cyabaye hariya ni uko bongeye gusubiranamo muri kariya gace, kuko muja ni hino, muja na Kibumba aho tuvuga FRDC na AFC barwanira haratandukanye. Yego. Muja ni hino. Yego. Ni hejuru ya Kibati. Uri hejuru ya Goma rwose uyitegeye. Naho Kibumba aho tuvuga habera iriya mirwano ni hariya hafi y'ikibaya. Urumva rero ko hariya byashyushye. Njye rero imboni yaramutse imbwira iti ibintu ni hatari ni danje. Yego. Yarangije irambwira iti basubiranyemo. Yego. Ni kuva saa 11 zuzuye Rusayo Wazalendo na FARDC bacakiranye. Yego. Atariko nanone kuri axe Kibumba hari atake zatangiye. Yego. Ibyo rero bikaba bivuze ko umuriro uri kwaka. Yego. Ariko bwana Sentama mbihuje na map nanone baheruka kumpa. Yego. Baheruka kumpa map y'ahantu hari ibirindiro bya FARDC. Yego. Bavuga birinze umujyi wa Goma. Yego. Ni ibirindiro bitatu. Yego. Position ya mbere ahitwa Kanyanja. Yego. Iya kabiri Kilimanyoka. Iya gatatu rero. Kilimanyoka ubwo ni urabona Ikirunga. Yego. Abanziriza Ikirunga. Iya gatatu ikaba iri hafi no kwa Mama Olive. Mama Olive rero ni mu kibaya. Yego. Kandi umuntu wari wa mbere ni wa wundi umwe wari umumotari harya ni Mbokanye. Mbokanye. Abo rero aho no hari ibirindiro byize FARDC ariko ibya FARDC ntabwo batubwiye ahari ibya Wazalendo kuko nazo ziba ziri hafi aho. Yego. Na za FDLR ndetse ngo abahari za Wazalendo nyinshi na FDLR ku buryo bamwe baba bataziranye. Araho bigera bakanacakirana rwose bakarasana kubera kutamenyana. Akenshi bakunze gupfa imisoro. Izasarambwe zo rero. N'imisoro si n'imisoro ahubwo ni ikintu cya ni bwa bujura bwabo basanga. Amafaranga bambura abaturage ko yenda imisoro ibiri mu itegeko. Noneho muri kwa kuyambura abaturage rero ntibumvikana uburyo bwo kuyagabana. Bagaheraho bagatangira gukubita amasasu ku Rwanda. Iyi nawe zasarambwe zo rero ngo position zazo zibereye inyuma y'Irunga. Izasarambwe ubundi ntabwo ziri ku Kirunga. Yego. Izasarambwe ziri
urumva wabuze za Kilimanyoka biriya bice wavuze biri hino ahagaruka i Goma, hejuru ya Goma. Yego. Noneho ikirunga ubwo kikaza gikurikiye hariya za Kilimanyoka, kikagenda kikagera hirya hejuru y'ikibaya, za Sarambwe zikabaho hafi aho ikirunga hafi y'aho ikirunga kirangiriye. Yego. hariya kwa mama Olive uvuga buriya FRDC iyo yibeshye ikarenga bayibara umutwe kwa kundi ujya ubona baba babaza umutwe. Bararinganiza kandi ubwo rero ikigaragara kuri Kibumba ubwo kwa mama Olive nibo bari mu mirwano. Yego. Byiza cyane rero nuko byifashe, imirwano irahari. Ubwo nimugoroba turabagezaho ibyavuye mu mirwano. Mushakamba hari ikibazo wenda kugira ngo dusesengure hariya, turebe amakuru aheruka wenda turebeye ku mpande zombi, kuko nabonye AFCM 23 yo ntabyo igikunda gutangaza. Yego. Ibicecetse, ariko uruhande rwa FRDC baravuga bati twafasha. Ibiheruka rero bari bavuze ko bafashe umusozi wa Nyundo. Umusozi wa Nyundo ni hariya tubaza antene. Yego. ngira ngo ibyo byabanjirijwe n'ibindi wigeze kubona nk'abazarendo barasaga amasasu menshi bari mu bintu bya iwabo babyita ngo ni amatranche bacukura bagendamo, biba bigera nko hafi ku gatuza. Yego. Noneho bavuga bati umupaka uduhuza n'u Rwanda wose twawufashe. Ko hari hose bahafashe bagezeyo. Ahubwo se bageze aho niba ari Mbanji niba ari Mbayihehe gute? Imirwano yaje kubageza aho ngaho bari kurwanira uyu munsi. Yego. Yahageze ite kandi bavuga ko bahafashe? Bavuga ko bafashe na hariya Nyundo, umusozi wa Nyundo ni hariya hari antene. Ngira ngo imirwano twaba turi kuyumvira hirya iyo ngiyo muri Kibumba kurusha kuyumvira aho bakabaye bageze nk'irugari. Ukurikije ibyo batangaje, ariko ikigaragara ni bya binyuma byabo. Ubwo rero sinzi biterwa n'iki cyangwa se bimeze bite, niba bafata bakongera bakagenda simbizi. Ni ya nsinzi yo kuri social media. Yego. Aho bababwiraga bati se ko muvuga ngo mwisha abaye mu 23 benshi mwabishe ibirindiro mu bisigira imirambo. Noneho basigaye bafata abantu bishwe n'aba ADF naru. Yego. Bakagaragaza imirambo yabo bakavuga ngo ni M23 bishe. Ubundi insinzi yo mu rugamba ni ibintu bibiri bigendana bitatu. Hagendana kwica umwanzi no kubita umuriro agahunga, ugafata ibirindiro bye, bigashimangirwa no gufata ibirindiro bye, ndetse bikongera bigapfundikirwa no kugaragaza amatekwa ndetse n'abe wishe. Yego. Ubwo rero kuvuga kimwe kidafite ikigiherekeje ntabwo ibyo biba birimo rwose. Kuvuga ngo wafashe Nyundo ugahimba babo wafashe ariko Nyundo utayirimo, urumva ko biba bidahuye. Wayifashe kuri telefone ariko ntiwayifashe. Hari n'ikindi bashobora kongeraho, niba bayifashe ntibashyireho ubuyobozi. Niba uzi izasarambwe kubabyinira ikinimba. Afande Mandela ntabwo bamukira. Twakomeza? Yego, twakomeza n'ingingo isoza. Yego, tujye ku ngingo isoza, tunibaze iki kibazo tugisubize. Kuzura ubucuti bwa Blinken na Tshisekedi bihatse iki?
Blinken ngira ngo ubanze utwibutse uwo ari we. ni umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga. Yego. By'umwihariko muri ari mu minsi ye ya nyuma. Yego. Ari mu minsi ye ya nyuma kuko ni umudemokrate kandi abademokrate batsinzwe n'abarepublikani. Blinken na sebuja Biden barenda rwose kuva muri iyi nzu ya White House, ariko birasa nkaho bayishaka gusiga banduranyije. Yego. Yego. Barahereza ibitwaro muri Ukraine, ahari intambara hose barimo basukamo amavuta ngo umuriro urusheho kugurumana. Yego. Uyu mugabo rero yagize gutya agaragaza ko kuwa gatanu Yego. yashimiye Tshisekedi, amubwira ko amushyigikiye kandi ko ngo ashyigikiye ko navuga ngo bihereye bivugira RDF cyane n'u Rwanda aho kuvuga ibibareba cyabibahuje. Ni ubutumwa rero Washington yatanze binyuze mu biganiro cyo kuri telefone umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Tony Blinken yagiranye na Tshisekedi. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika Matthew Miller yatangaje ko muri icyo kiganiro cy'ibanze ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Blinken yashimiye Tshisekedi kubw'umuhate we mu biganiro bya Rwanda biyobowe na Perezida João Lourenço wa Angola, ndetse no kuba yaragize ubushake bwo kwitabira ibiganiro ku wa 15 Ukuboza 2024. Blinken kandi ngo yabwiye Tshisekedi ko Amerika ihagaze ku kuba M23 n'ingabo z'u Rwanda bahagarika imirwano hanyuma bakava mu birindiro byabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Indi ngingo abo bombi baganiriyeho ni yuko Tshisekedi agomba gukomeza gahunda yo gusenya FDLR, umutwe umaze igihe ufasha ingabo ze mu ntambara zihanganyemo na M23. Amerika kandi yashimiye Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya ku kuba yaremeye kuba yahuriza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 mu mishyikirano. Gira ngo bwase ntama ku bwanjye n'icyo akarere gakeneye, niba koko bafitiye akarere impuhwe, bagakwiye kuba bavuga bati turashimira Tshisekedi ko yemeye kuganira na M23. Yego. Bagakwiye kuba baganiriye nawe babimwumvisha, ubundi yabyemera bakavuga ko bamushimira ko yabyemeye. Naho ibindi byose barimo ni ukunyura igisubizo ukagikikira, ukajya kuzenguruka, ukagenda ubyina uzenguruka igisubizo udashaka kugikoraho kugira ngo ukunde ubone inyungu zawe bwite. Mushakamba burya tujye tumenya ntabwo Blinken ari mubyara wa Tshisekedi. Yego. nta n'icyo bahuriyeho kindi. Icyo bahuriyeho ni kimwe. Blinken yakibonye. Yego. Ubundi kugira ngo azakomeze abone ibyo yishakira agomba kuririmba indirimbo iryoheye amatwi ya Tshisekedi. Ni biriya rero nta kindi, kuko hari byinshi byabikwereka. Byinshi byabikwereka. Hari umugani w'ikinyarwanda, reka mbyivugire mu mugani no ku mbyinjiyemo cyane. Hari umugani uvuga ngo niba ari, ntabwo uza neza, ariko icyo ushatse kuvuga ni ukuvuga ngo abo utekeye impengeri byari ibiryo biryoshye ku gihe cy'abanyarwanda bo hambere. N'ubu wabitetse biraryoha. Biraryoha. Ni ukuvuga ni amasaka ubundi ariya y'amakoma batekaga. Noneho uwo mugani uvuga ko abo uyatekera ntabwo inyiturano baguha inyuranye ni ikinyuranyo cya za mpengeri. Kuko impengeri ari nziza bo bagukorera ibibi.
abukorera ibyiza bose siko babukorera. Rero ikigaragara si ukuvuga ngo icyo amushakaho kirahari, yego, kugira ngo akibone agomba kuririmba indirimbo iryoheye amatwi ye. Kandi noneho ngo iyo ushaka guhakura ntabwo ukoma umuzinga, yego, wigengesera umuzinga ntuwukome, kuko iyo uwukomye zaruma abavumvu. Bwana Sentama, ngira ngo ubivuze neza muri iryo jambo rya nyuma. Yego, Briken arabona agiye kuvaho, aratega zivamo, rero arashaka aho ashobora kwikurira ibiro bingahe bya zahabu. arashaka impamvu, arashaka impamvu, arebe ko imyaka 4 ya manda ya Trump yazashira agihumeka cyane ko Trump nabonye we nta mpuhwe afitiye abo bahanganye, we nta mikino. ngira ngo wagiye ubibona kenshi, usanga arafunga, ashyiraho ingufuri rwose. cyane ko n'ibi byose bijanditsemo ashobora kuvuga ati ibyo byose mubivemo twiyubakira ubukungu bw'igihugu cyane. ngira ngo nta kindi bihatse usibye aya ndonke. Yego, kwishakira indonke. nabonye abazarendo babogoza. Niba iyo ngingo twayishoje, dusa n'abayishoje ku buryo bitatubuza kuvuga ingingo iri direkite ku rugamba. abazarendo nabonye babogoza, batakaje cyane. nabonye bavuga bati chers compatriotes, bavandimwe dusangiye igihugu, c'est avec une immense tristesse que nous vous informons le décès de nos 3 vaillants militants du MNC, Providence Mutaka, Didi Katembo et Salomo Chabirimu. Nous ont perdu la vie le 24 décembre en défendant notre patrie contre l'agresseur M23. Ni abantu babiri ngo bavuka ahantu hamwe, batatu bavuka ahantu hamwe, bapfuye baguye ku rugamba, baguye ku mirongo y'urugamba kuri 24 z'ukwa 12. Njyana ejo bundi haciye iminsi yajya ku 4. ubona ko barimo babogoza abahantu hamwe, abahantu hamwe utagirana abahantu hatandukanye. bavuga ko aba bantu uko ari batatu bari wazarendo baguye ku rugamba. nibyo rimwe na rimwe njya nkubwira Sentama, ntitubivuga twigendera ariko ibimenyetso bikagenda bigaragara nyuma. muri uru rugamba FARDC nabo bafatanya baratakaza cyane pe. kandi iyo tubivuze bamwe nyine ntibabiha agaciro, babifata nk'aho turimo tubogamiye kuri M23 gusa, ariko bakabifata nk'aho atari ukuri. ariko uko iminsi ihita niko famiye, inshuti n'abandi babanaga nabo bagenda babivuga bati uyu munsi turashyingura, tubabajwe n'ibi byabaye, bigahura na ya makuru twabahaye bakanga kuyumva cyangwa niba yakire neza, ariko bikaba ari ukuri. Amakuru yandi wenda nakongeraho, ejo bamwe mu barundi babonye batabivamo bimanikira amaboko, bisangira M23 mu bice bya Masisi, muri za Ogana za Gatare hari imirwano. Sergeant Major w'umurundi n'abarundi 16 baritanga, ariko amakuru yarariho
abo barundi bari bamaze igihe kinini kirekire bagoswe. byashoboka. Bari baragotewe ahantu, amakuru yabo nayo nyafite ko bari bagoswe. Akaba abandi nanone bari Sake, yego, bahisemo kumanika amaboko bati mutubabarire nimutwice kandi mutugire ibanga kuko bimenyekanye hari abandi batwica, ab'iwacu bamererwa nabi. Rero mutubabarire ntimutwice, mudukoze ikindi ariko ntimutwice kandi ntimutubwire abo, ntimudushyire ku karubanda. abarundi bamerewe nabi Mushakamba, ariko abo bahisemo neza. Uko niko byifashe, gira ngo dushobora kugana ku musozo niba nta yindi nkuru. yego, nta yindi. Yego, ariko iriya mirwano tuze kwigarukaho kuko iriya mirwano ishobora kuba ikomeye Mushakamba. antene zacu ziriyo. yego, ubwo umusaruro uravamo nibyo turi buze kuza tubwira abadukurikiye. turabigeza ku badukurikira, ariko kandi tunabwire n'abihebye, abamerewe nabi nabo ntibahagarike umutima. Imana yabaremye irabagoboka. Kiriho ni kimwe, intambara nababwiye ko ifite formule imwe, ni ugutsinda kwa M23 no gutsindwa kwa FARDC, kuko ibyo twabonye mu myaka 3 ishize biragoye ko byahinduka mu munsi umwe. ariko gutsindwa kwa FARDC kuri hafi pe. oya guhoraho, ahubwo vuga uti kuragenda kurushaho kwiyongera. oya kwa burundu, ndavuga kwa burundu, nimvuga gutsindwa kwa FARDC wumve burundu. yego, wumve burundu, ntumve ukundi. ntiwumve ukundi wenda ugire ngo ni gutsindwa ahantu hamwe. wumve gutsindwa burundu. yego, ni uguhuhuka. ubundi guhuhuka, kurangiza ikintu kirangije ni ukugihuhura. ni ukukigirira vuba rwose. ibona FARDC ijya kurwana ikiba inkoko, kugira ngo babonye igihe basubiranamo na FDLR na Wazalendo, abantu b'abadamu baguye mu kigo. yego, byari biteye ubwoba. reka tugane ku musozo w'amakuru yacu, twibutsa abari badukurikiye ko tuganire ku ngingo zigera kuri 3. yego, baganiriye kuba M23 yateguje kurasa indege za FARDC mu itangazo rishya yashyize hanze kuwa 27 z'ukwa 12 2024. tuganira ku mirwano irimo kubera Kibumba, ariko twanakomeje no kwisubiranamo bya Wazalendo na FARDC hariya mu bice by'ahitwa Muja. twibaza nanone ku kuzura ku bucuti bwa Tshisekedi na Blinken icyo buhatse. yego, bashimiye rero abari badukurikiye, umunsi mwiza. ariko kandi abatarakanda subscribe bakande subscribe, kandi like, kandi share, noneho amakuru yacu basangiza inshuti zabo, banakande no kuri comments kugira ngo batwandikire badushyikirize ibyifuzo byabo, kuko birushaho kutwubaka tukabakorera ibyo tubakorera neza. umunsi mwiza rero ya Sentama Mushakamba, mikoni yawe. urakoze cyane bwana Sentama, umunsi mwiza kuri wowe n'umuryango wawe, umunsi mwiza ku bari badukurikiye mwese. mukomeze mugire ibihe byiza, Nyagasani akomeze abahe umugisha. murakoze cyane, turabakunda cyane.